Assalamu alaikum. Hare mi huri on fop la landi stay do jam. Allah taw hare do jam. Mi tori on les militants et responsables de l'IFDC. Wakilo de wata goto e modon duppu. Wata goto e modon seating. Hey, be ko popularité on dabude enen gayndino e popularité. En gayndino e dabgo visibilité. En gayndino e dimpi dum fu kambe ko dum ko ndem fu do hay senerde hay ko cilatun do itatai. Hay ko cilatun itatai popularité. E gandal e faamu e andede e yidede e respectede aduna hay eno ko be yitutako donc uno fo ko fi présidentiel en plus ko dum wallahi hakuni Allah si tayino be suspendano FDC e RPG si tayino ben arino do wadi dum campagne fi hollugol o constitution fena billahi constitution hay goto ndarata non hay goto ndarata non hay goto ƴettatam on nani ko nguri wonade din wowlede mi tori ko responsable be militant be en fop be enen engagé be fi yo ala giselu dale lamu holo den hoddo den ala giselu dale fus wata be am pesude parce que mamadi no be on yaari deni ko wombe suito yaade ni ko wombe suito yaade ni ko wombe yaarde hoore denni est ce qu'on fami donc be ko finkabe ni hoore be ko kekwal bugangal do bugi be ngalon woddaki awa popularité o ko be jogiti do ko be on hebude do ko be on dabbude do ko nen walle be do sina dum be wadata dum do donc mi jeji o mi turi kon wato mono few ono militant be holo de hoddo dum ala giselu dale be lamodo min mi ala on dute min mi ala on dute holi do non kala ko bi do gorko no wuti ko be wadi kon yo yede o créer parti ma o ya o créer mouvement o dara simbe be votanay mo ayis ko chef de quartier o parce que ko do na wade o ya vote ndara si jamo votanay mo gasa ko 0 ma 0% we bata ono no wuti ala giselu so yande fulo be no hebi respect di fulo be no marana teddungal seda o sabu ala giselu si be wurano ma si be alano do billahi goto fulo apulo hala tano filam o yi president ali bano soka on si ko do fion mi tori ko mi jeje on acce mona golf me de yide himbe buino wola adana la message inala no wola ne ala gen min no mi ala droit wola ngola giselu yewre jidim fo est-ce qu'on famille ala giselu ko babira o mere min déjà so nganda ko na ko na mes présidents c'est mon père voilà mais la respecte parce qu'il est le père de la nation c'est lui qui est le père de la Guinée donc min me respecte hay Donald Trump pour hande ala giselu harano kambe la mino la Guinée billahi hay goto e potano ko mappe hande hay ala giselu ay Donald Trump fus pour ala giselu hande billahi fion min nani dum parce que me andi ala giselu be mari courage ma don be hola ndera do non hande ko kambe la mino eta asini fop kadi yeno ko be waday noko siko kambe ka lamino la Guinée fop yeno ko fo waday noko donc ala giselu c'est mon sousou c'est mon champion et guide politique et je crois à 100% il va gouverner la Guinée pour le bonheur de tous les fils du pays donc j'aime mon président j'ai confiance à lui encore parce que son dari i empêche manjido fuko fi ala giselu mais alla mawn na goddo suka yalta do paykun heba kun e balle inna do kanko o mawnata wata yarde non wata son dari ay be militaire be radiabe force spéciale be radiabe ko parce que be huli be andi be renverser mamadi andi be renverser mamadi andi be itlem ko du wadi be rambeiti be do son dari ay bit ala giselu radiama ka force ka militaire ka police lagene donc be radi dum senerde ala wadde contrôle jonno barori be FDC be yalti radia be ka FDC wadu be problem radia ka FDC be no barori mamadi no yenude FDC no fala déstabiliser ko parti on ko dum non wado mi remarquer be fala déstabiliser ko parti on so yi usu jigangal nafiki yagal makko ngawon watte do fo ina la gisela seno de la mi jabata ko 2020 ni ronki fenane nani fenane bi mi mabbe me yewtay mi ala giselu me yewtay e kadi mi an andi be kadi courage mabbe on nyande mi yibe wara ko denyana mi buri déterminé donc kende den fu enen combat men ko pour le retour à l'ordre constitutionnel fu so hata en empêcher woto mutu woto on yenjo he militant holo de hoddo don billahi ala giselu dale belamoto mi mutaki dum few mi de fellite kadi belamoto parce que ko wona ko gonga juutata ko wona ko gonga yarata yeso ko wona ko gonga yarata yeso woto mono ha fiton andon ko keron holo de hoddo don o constitution o settando ko ala giselu wadatam wallahi sibe valide o constitution do iyo e ko wadeta ko ande si en joni ndiri juude mere ni en wadi combat me on série elamoto kono acci dabbe ko ala giselu dalen popularité ya dampu abi etta kafaji hilto mabbe ni be buino do go ko non problème mabbe be ya be ara be bako ala giselu yor min kino ala giselu banda fi mabbe be bako ala ifdi ja be ba inde be hilto yo be ya be jeddo den kafaji aroji soppoje go me mi wata yare de no
ande politicien ñu ben fop andabe ben wallahi 99% ko IFDC be réussi be ko CNR. Donc so yibe nay politique jam fa goddo no wodi ko profiter no wodi ko profitake profit ko yor vi goddo mo alla banti mo ya so figiri dum kala lannata fi modum ala giselu alla no muyani be laamu to kadi lagini mi hutaki dum be laamu to lagini an asutere hebande de balle do ara do mi sutena ma 5 septembre inna ala giselu dale wada kende de fofi wata lam wata yaade mon frère tu es prostitute de vrai blédard menem goto e modum men jabanta dim petit ji modon mamadi dum buya be wonno idro be panique que mamadi dum qu'il n'a qu'une seule idée dans sa tête. Mamadi Doumbouya alawa mamadi c'est-à-dire neddo ngay sayi mono ko awli non ay aduna on wa ta mo jonde mburi yo ko ledi meden ko don duwa don analyse de mamadi ko mbo holi mamadi fenor buri yo on mbo holi mamadi publier photo jalaji sille mi fudani ke no wada lanninte do no continent fédération jidi fop mudu no weltana wata en décourage wata on négocier de fio eje ba wala gisel si tawi yehi o yi kadi mi ara kadi mi wada kadi mi yalta kadi mi ya mi wada api fop kono ala giselu ko mabe lam si tawi ko mi hedda to fi ala giselu dal lam billahi mi le wakil kono ala giselu dal ko mabe lam on a été en décision et engagement ferme vive le président Cellou Dalein Diallo vive la maman nationale vive les militants et responsables de l'IFDC